Apay nga tanga umawawag na ti abak-bakitan. Hello? Hello, Ingo, lakay. Sabtan nakman dito'y waiting shed. Tawan mauray ko at tricycle apag luganak. Apay masapol sabten kaya. Nagasidang. Ado nga rod ti awit ko. Kurang ti imak nga bitbit. Anya na kita bit-bit mo aya. Mula manayin, sabong manayin. Ay na, umay kakit din. Orayon ka. Bye. Ay, na ito'y mantikon ko nakaw. Mula man nga tandagi jay. O, naikat na dya bakitanay. Nagitati paggasgastusam, mulmula. Uray kumaano agbunga nagitay ti makantap na da serbina. Di ka kadisuman naon. Di nakla maawatanan aya. Day tangarod ti ayan tirik na. Tihilig ko. No inggatang mo kumay ti bangaws, ti inggatang mo di ta amula, di ada sidaenta. Sayang nga mindagitoy no jak alaan. Nakasailda. Ano la amin? Bambanog. Natangkit di ti mulam sa nakakasta. Sigurado pa nga danto apitam asidaam. When no ilakom no isaw. Bye-bye anak la ka di Ingo. Anya ka ka di. Di nakla maawatanan. Liw-liwak nga ruden ti kastoy. Anti-stress kunda gitoy. Adya ko mama, ti pakais-stresam. Ay na, ado ti paka-stressak Ingo. Diyak la ibagbagakan ka. Ano la amin nga amam. Bakitan kan nga agarti-arti ka pailaan. Saan akin na arte ti kastoy? Saan matla siya ti kastoy? Ado dagiti padak ang mahilig iti mula. Sa isayangam laeng ti oras mo dita. Tulungan na kit ding agmula itinatang. Kaduan ta ti agmula. Tapno adun tumot ti apitan takit at dailakot ah. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Biday! Rabiin! Anya pelat ar-aramidam di talikod ti balay aya. Isim-sim pakbiit dagito'y mulak tanay. Diyak pa'y nalpas. Agmalmalimlat ta nakasta ti ar-aramidam. Rabiin! Di ka pala umay maturaw. Apay, di mo may pabigat na ita aya. Maturog ka kadilatan. Madamdama akton. Dahil talatan isang sangwam. Alam na iti ulas kan pungan mo dita ka maturugan. Kahit daumaw na kita amulam. Agpapautang ka pa ay maripilay. Wen mat paringgaw. Apay, umutang kaya? Wen ko ma. Agmulak man iti nateng amailakaw. Nangina ti lubyas itakay. Agmulak man ta sigurado ang uminan tupay no agapit akaw. Mano ti utangam, paray. Hanggang magure ka. Kasano ti panagbayad ngay. Agbayad ak to ano makalako ak, mabalain. Wen, mabalain. Basta da pagpinirmaan ta kasuratan. Sige maray. Talaga may takasta ti umutang. Adda nga adda pirmaan na akasuratan. Nagyaman nakatamawatam day ta, paray. Manungarod ti utangam. Ibagam, taigtad ko adagaws. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agluto ka no madamdama Ilutuan na kamay. Adda tinangdanak ngagdalaw iti pagmulaak iti lubyas. 5 jay inayabak ngagdalaws. Anya, nagadudan. Apay, nalawa aya ti mulaam. Wain, tapno adaw ti maapay. Kat adumat ti mapaglakwan. Nangina ti lubyas ita. Masiguradom nga rod anangina pailaang no agapit kan. Wain, ay na, sambutak ti agmula. Sambutak ti nangina apresyaw. Agmula ak iti adaw. Pangalaam iti pagpunam. Imutang ako ni Mari Pilay. Bayadak to kanaw no makaapitak. Di ka lamabutang nga agutang-utang. Oray ta masukatan iti adaw. Ag-triple. May mayat mo ti kastuyan ngam tar aramidam. Awan mo't maganab mo itar aramidam. Agay, aywan ka lang iti mula nga awan pa kay ranudam. Ti ko nam basta, padwak dagiti mula. Yala, agluto ka nga raw iti pangaldawan nagiti nagtrabaho, biday. Baybay ang pala nagtamulam.
Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nagpipintas mo dagito'y mula mon, maribiday. Agyaman nak amare. Kanayon da ngamin ama sibugan, iso anala lang tuda. Imaduda meten. Basit la dagito'y ngay aywanam iday. Imaduda meten, mare. Wen ata nagagat damot nga agsaringit, mare. No adda saringit da, ipat kumat adagosen. Ay na, nagmayat meten. Talaga nga impamay samon ta atensyon mo aka nagitamulam. Wen, mare. Maragragsakan ngamin no ado ti makitkitak amula. Ken napintas dagito'y amula. Mabalin kumutla nga ilakaw no adda mayat agumatang. Nagpintas nga rod ti buya da. Dagitan samo dagitay idis-display da iti hotel kas kada restaurant. Jak amo basta naasidag tirik na kadagito a klase ti mula, mare. Basta da makita ka kastoy, kasla kayat ko agatangan. Nagpintas nga min talaga, mare. Makaayaw iti mata. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Sibog ka, sibog biday. May busti danaw. Di ta mulam latan ti papapananti danaw. Katanya nga rod, talaga kasta San abali tadalat tamot danom asumang petno ko. Di ka pala'y palapal amin ngamin dagita. Nagbuslo di ti danaw. Imbag pa'y kadagita mula ta matartaripato da na imbag. Kanayon da masibugan. Ngam da tao, di ka pa'y mamasahin. Dapat patigan na kita mula ngam siyak nga asawa. Di mo sawon ti kasta. Tauray imado ti mula, ilutlutwan ka pa ila iti lamutom. Husto nga rodaitan, tao may nakmasahin man. Wen, madamdaman tuntan lepasak pa'y asibugan da ito Kumusta nga'y pare? Nakalako kan iti beans mo? Ay, wan maray, ang bimabamat ti presyaw. Wang nga rod. Ang bimabaman kan nga mato ti presyaw. Masapol ngagbayad ka, tanay. Due date mo itan. Ay, wan, di ka madanagan, tagbayad ak maray. Logi, awan pa'y agas ti banog mo'y. Pagbayad mo't lay ti utang tinaurno nga naglakwak. Manipod naglakwak, nalakat ti presyaw. Tartarauden jay bunga ti lubyas ka ngam nalakalat ta. Ako sana bali tinapatag ganda pagbayad mo. Awan day jay, logi. Law-lawan ko na nagmulmula. Awan mo't gaya magimulak. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nagiti mo ta mulmula. Pasal-sali di ti paraangan mo't. Unay kamutan. Apay ngay akinugtarang da mula. Nay natumbaan, anya kamutan. Di ka sumana ubiday na napudot ti ulok. Ang mga numarabis ka. Amok ti pagpupudutam, nalaka ti presyo ti lubyas. Apay, basol ko nga rod aya no awan na ganan siyam. Nagkuna nga minakundi mula ka iti nakaadado. Ikateman na kita mula. Pasal-salida di ti paraangan. Di mo pagpupudutan da kita mulak, Ingo. Agul uli magdala dita, ngamriribu kami da. Masikuranak nga raw. Puro mula ti makikita dito aglawlaw ti balayan. May strisak ka na kita mulmula. Hay! Nita, nagawan mo't ababain na day talakayan. Pagpupudutan na dagito'y mula kon. Maminsan pa'y Ingo, bilangan ka. No kasta, insardeng muntag garden tata. Wait ta, nalogyak. Law-lawan ka na nagmula. Naimbag pa'y kung namta nasubot ko ti puunan. Alanganin ngamin ti surti dita. May mayat ti manok nga alagaam nga mula ta sigsiguradaw tata. At dalakok apagpalot. Nga tangamon ta sublatemon. Inlablaban kong dayay kat nangababakan. Manungay may ti mapangpangaba kami day. Ay, dakkalmat ata ta.
Kat apay nga raw nila ko mo ngay. No dakkel gayam ti mapangpangabakam. Agam bro na ko ni ti mabiit. Alanak ni bakit ko ija brown. Aya. Ay, sa payawan kwartak. Nalugyak met ngamin ni garden kao. Agdiskitar ka atata. Ibargin ko ni ti 5,000. 10,000 ko mati balor da jay. Na, naglinamatan. Kunak no sa ngaribaw. Ay, sana Espesyal na dyan manok ko tata. Last price, di 5,000. Nagninamad na itan. Ay nga mala, agdiskitarak man iti pagbayad ka o baraw. Di mo ilaklako iti sabali, Win, urahin kayo tata. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Pangusaran nyo iti kwarta, tatang. At importante agatanga kanak kao. Anya nga ruday ta agatangan nyo. Ibagayo atap no amok no ikan kayo wano saan. Tani, amangan no anyaman laditan ti pangigat-gatangan nyo iti kwarta. Ay kwa, paggatang ko kumay ti Boreas at araknan mi kaninanang mau. Bayanak tumutla nga nakaw. Naibusanak nga mi iti kwarta. Ala, mabit lang nga rod tatang. Inakalaan ti kwarta. Ato yan ti kanam, kan inumam, chicken cow. Agbusog kawan. Tainton piyesta, lumaban kawan. Lalay ngam tao, marang sikati pagbaknangag, chicken cow. Alag, kas kalabagtik ngagsasaong agmay-may sa dita. Bagtit asasawam man. Kano kasasaok to chicken cow? Manipod adda day ta manok mo. Di talat taayan ti kulungan nan ti ayan mo. Apros ka nga apros dita. Day ta ti paggasgastusam. May mayat matikas ti paggastusan ang nagita mulmula. Sigurado ti swerte ti taoy. Mangan kit din. Tila man nagturturunganan ti saritaan. Iraman mo man dagita mula kon. Umuna ka, ta sumaruno aktaw. Di mo pa'y maipangpangananan day ta manok mo. Nangalaam di taaya. Isublim man. Ay saan? Kakaiso na ngayon lako da kanyak itinala ka. Nuliw-liwam na kita mulam. Liw-liwak mo't day taoy. Isa bay-bay anak. Ayan ni tatang nanang. Ay na, napan nakipyasta. Igpil-igpil na jay manok na. Nagloko mat ni tatangan. Kuna na ababoy tigatangan na. Nga manok mat gayam. Ay, patpatyam tumat day jay nga am-am. Kat amom mat abulbulas tugay. Jakla ko man inikan iti kwarta. Manipod adda day jay amanok na. Kanayo nun arumwar. Sursuran na amin na piyestaan. Anyan, no apay mat ngamin alinakwan da iti manok Awanan, makasuron nga agsugal ni tatang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Malas. Apay nga nagpaabak ka chicken cow. Sapay ninamnamak ang mga bakta. Anya kamit tayo. Ala, di napatay saan ka natay. Agasan ta na kita sugat mo ay. Pumigsakan tumatlaang. Day talat kukuha mo. Maka-apros di tamanok mo. Di ka pa'y makatulong nga agluton inggo. Siyak abi nun tagtrab-trabaho dito unag kibalay. Ay ano sama? Si kangarod ti babae. Sumanao ka manag. Panawanak di tayo na napudot ti ulaw. Ingkamot agluton nabambanlugak tani. Nagsaringit manen dagiti mula. Kat masapul amayalis damanen iti sabali apa. Gusto man ngaminan na ita mula-mula. Day tamanok mo ti sardengam. Ay na, makaring-ring ka. Di ka man langay. Parutan kay man la amin na namulmula. Kasta ti rubang karakaya. Tapnaawanan ti pakakumikuman ni Biday. Amuna na pudot ti ulok. Sumana upay lang. Isa dagito'y man mula na ti pagipapasak. Parutak dagito'y.
Ni, nanang, anyat sangsangitan nyo. Dagito'y mulak kasi naman pinarot-parot kat jay amamon. Anya, ala, agkaiwaramot nga agpay so dagita mula yun. Ay tulungan nakman anak ko, isimpata man dagito'y. Ay na, awanan, natukul tinaduman, adu tinadadaal. Ay na, sayang pa'y dagito'y. Ala, di kay agsangitan. Tulungan kayo, nanang. Nasaya at addakan, mga nun. Nay, nakaluto ka mo't gaya man. Itaman pa'y anasapa ka nagluto biday. Wan, tamabisin akon. Anya talinuto masinenta. Manok samat. Nangalaam di tangay. Kat agit itlog mo't agit di upa anitim manok ta. Mangan kakit din, di ka sumana udita. Nangalaam iti pinartem kunak. Basta siyak mga nakon, tamabisin akon. Agora ka man. Mabigbig ko to'y tapingar na to'y. Ay, just kika. Tay samot manok ko na ito yan. Wan, iso. Anya? Awanan kay tibain. Sika ti awanan itibain. Tadinadaal mo dagiti mulak. Ah, Iso a pinarti kon jay ap-aprosam a manok mo. Tapno quits. anya? Hello, Nana. Da kayo ni Nana Biday. Saan? Ay uwan madam. Apay ka di. Siyak jay kachatyo agumatang itila ko yung imposyo amula. Ay, da kayo gayam madam. Impadas ko lang nga impose. Kundi, adu kayo mutin anagdamag. Sikat ikaunaan anagmain madam. Wen nga rod. Nagadumagayam timula yo ditoy. Ado ti pagpilyan. Ayun agpili ka no anya ti kayat mo madam. Nalakalaeng. Sagmamanungay, Nana. Nalakalaeng. Uray sagtutuhan rin laeng ti maysa. Ni, naglakaunay, Nana. Ay na, tapno amuyo. Dagita tay mula ang inginaan. Kat no kakasta ti kadakkelnan, rebo ti balornan Anya, ni jak amo dayta. Ay na, basta nagmula aklat tang aminen. Pinaadok, tamagustwak ti itsura dayta amula. Napintas ngamin apang dekorasyon. Diyak kaya timang luko kada kayo, Nana. Iso nga ibagbagak daytoy. Nalakaunay ti kasta presyo yo. Ilakok mo't lang amin tigatangag kada kayo, Nana. Mala, golpiyam nga ruden. Tailaklakak no wholesale. O sige nga rod, Nana. Ngam dagiti la dadakkel ti gatangem madam. Tapadakkelek pa'y dagiti babasit. O sige, Nana. Gatangag tumanan no dumakkel dan. Manungay amin tinaglakwam bakit. Di ka mo lamalmalpas ngagbilbilang ditan. Kaya't mo, tatulungan ka ngagbilang, biday. Ay saanan, kabailak abilangan asisyak. Agbuya kaladita. Ay na, nanginamot gayam tikas jay amula. Jaklaim pagaraw. Anya, di makitam itan, ti bunga ti sakripisyo kadagi jay amulak. Kunam nga awan ser-serbina, ngam kas makitam mat, nagpuskol to'y naglakwa. Biday. Naimbag pa'y kanyak, tamapagnumarak dagita mulak. Ngam si Kangay, awan pa'y naganab mo iti panagmulmulam idi. Kan ti panagtartarakan mo iti manok. Ala, sorry ka din bakit. Sige, di kan paritan ng agaywan iti mula. No kaya't mo, tulungan ka pa'y ang mga sikaso ka nag iti mulam Saanan, kabailak nga uray awan kadwa. Biday bakit? Ayan mau. Apay aya, addaak dito'y ayan dagiti mula. Ay, bakit? Adda dinawat ko apasaw, iji balay ti anak ta. Saan da ka nga us-usarin na gitaw? Ha? Tulungan kay tararamidam. Kamilak ka na iti daga iti apat. Saan abasta dagat ikabil mo? Adda dita sa ako tinakasagana ang maikabil itipat. Natimplak daytan. Ay, masapul gayam at timplaan.
Tapno na bunas ti mula. Tapno na pintas ti mula, no napintas mo't ti daga ang maikabel. Sige, takargaak iti daga dagitaw. Alang arog, jak kumakayat ti agpatulong. Alaman laeng, tapno mabibit amalpas. Di kagdanag, tano makalako aktumanen, ikan kanto iti kwartam, inggo. Basta manipod ita, tulungan kan bakit. Ketsuri man no imbulang it ko nagiti mulam iday. Nukas dyan na po ti ulaw, ipapas ko ti pungtot ko kanagiti mulam. Sorry, Wine. Saanan ang maulit day jay, bakit? Ala, lipat munday jay, inggo. Anyat masidangay, nanang. Day taman na nagprito ak iti ikan, kan nagpinakbutak. Karne ngay, apehang kayo nga nagloto. At damot tay nabati nga adobo itay aldaw. Ay, dahil langan ti sidaak. Ado ti kanak no karne ti sidak. Agsida ka mo't iti ikan Pasig akarne ti sidsidam. Iso anak kalukluk magda. Agdayet ka man. Kasano nga damang ngayat kin ka lalaki no kasta ka. Ay nahanyo ka di nga isi-isi ang dati pamagik. Tadag panpanta siya ito nga pamagi. Mamati ka. Asino ko mati mailawan mo king kangay? Awanay, babakitan ka na balasang. Basta makigtut kayon to no iawit ko jay boyfriend ko. Makiasawa akon iti mabiit. Kit para makita anak ka. Kasi ka nakasagana ka na makiasawa ara. Wen, ready akon ngam urayhantan sa pay nga agkasar niya. Agbuy-buy friend kan girlfriend tapay lang. Ta-enjoyan tapay ti kinabalasang kan kinabuarota. Katwa na. Kan maysa. Awan pa'y mo't lang tinakasagana busbusin tang agkasar no bilang lang. Ha? Apay awan urnong mo, Jere? Awan tabasit mo't lati swildok iti pagtrabaho. Anya trabaho maya? Kwa. Maki-extra ak lang itagduduma a restaurant. Aya? Ay, sige, hangabalin. Hanak matkit di nga aganat nga maikasar. Basta iawid ka iji balay mi niya. Tapno maamuda ka dagiti parents ko. Sige, ara. Tatang, iso ni Jire, dagbalin to nga asawa. Naimbag nga orasyo, tata. Agmano Agure kaya. Ara. Mano itayan tay kilom. Apaya nga datakil, kilo ti damdamagan nyo. Manut kilom ko na. Nasurok nga 100. Apaya. Si kangay baraw. Manut kilom. Ha? Kwa. Idi na odi ang nagkilo 45. Tsak amo itan Ta medyo nagdayitak basit. Ha? Ay sos. Iti kasta pambagim. Agkay dahit ka pailaay. Wen tata. Tayo iwasak dagiti natataba amakmakan. Agpalok magkakidi abaraw. Tanay, kasla saan ka may bagay iti anak ko iti kasta langam. Pasensyakan baro ka. Saan ka kumaamaw upay, Wine? Ngam ipagbaklaan dagpaysaw. Tano kasano ti kinalukmag ti anak ko. Isumat ti kinakutong mo. Di kan sama mangmanganan baraw. Mangmanganak mo, tata. Pasaray agmerinda akpay ti mamidwa No kwa? Talaga la siguro akas ti kababagik. Ha? Apay aya nga problema anyo data kinakutong ni Jiri. Kaslasaan kay nga rod ngagbagay anak ka. Ay nahan ngamin nga data pa magitikit-kitaan nyo. Han nga balitag pakutong akto tapno maipatas ti pamagimi. Agpakutong kan sa ara. Tapno di da ibaga asaan tang agbagay. Han nga tanga baliktad, Jire. Si kaati agpalok magtakamatam dato'y pamagik. Ha? Si kaati agpakutong ara. Narigat pa'y matagpakutong. Mabalin siguro ang ininutak. Hang ko nga biglaan tabaka agsakit-akit di. Wen, pastarog yamon dagdayet. Ay wen, kasano nga ara? Jak mutin ka ba ilan ti maisinaking ka?
Jak pa'y agawit Kat ada kanyam ano ito'y kan balay nga ag-iyan. Ha? Ngam, di ta pa'y mo't nagkasar. Amangan mo agungot dananang kinitatang mo. Haan, taimbaga kanya da nga awan pa urnong mo. Amo damat nga awan kwarta ta. Ibagam to nga rod kadakwada nga agnaeda kung dito'y balayo. Wenno, ijay balay mi ti pag naedan ta. Baka ado tinauyaw ijay lugar yo. Uyawan dan to kay diti kinalokmag ko. Sapay kasursuron ko ti mauyaw. Dumanugak no kwa. Ha? Isu nga uray ito'y tan nga ag-iyan. Pipya ito'y taman mano tinauyaw nga ta tao. Gat ala sika nga rod ti makaam mo. Ara. Napanan ni Jerry bakay? Aday jay kusina, agin inaw. Day, apay nga isuta agin inaw. Katrabaho ti babae day ta. Jay kumaanak ta agin naw Aday jay silid da jay anak mo, agil ilad. Ay, nagloko day tang anak mo. Anderan nan sa amot ka asawa na. Apay aya asap sa pulom ni Jiray lakay. Nakasaritak ni Isko aka nakakitay. Agsapsapul da kano iti kadwada, ta kurang da pa iti 5. Agkontrata da ngagkabiti ija kalsada. Ibagam to ano madamdama. Urayom amalpas nga ginaw. Ay, adamot aramidik no bigat tatang. Jak makapan iti bagbagayo trabaho. Ha? Apay, anyat aramidem baraw kwa. Aglaba ka dagiti muring tayo tatang. Ay na. Ay bayam ani arat yung mga ngaramid iti dayta. Siya kon tatang. Kaalaak ngamin taglaba. Agdalusak tupay kun agdaitak. Nakitak ngamin ang nagado ti pisang dagiti kurtina yun iti balay. Kun oray tay up ti sofa. Nagdakkel ti pisang na tatang. Daitak amin dagijay. Ha? Jire, ayat mo ti sumurot ka ni angkal ko. Ada ngamin balay nga kontrata na. Karpentero ni angkal ko. Anyat maaramid nga iara. Kat agbalin ka nga helper na Agkiwar iti semento para bunag kasjay. Ay, pasensyakan ba kayo? Ngamjak ka ba ilang dagita trabaho? Ha? Naimbag no para luto kan para inaw ta iso. Apay, han mo pa nga napadpadasan tinagubra iti kastaya. Saan pa'y ara? Awan experience ko iti kasta trabaho. Ta saan ko hiyang dagita. Anya? Sa anak na iruam iti nadagsin a trabaho ara. Kat anya langan nga ti trabahoam. Kat agluto aginaw, agwalis kin aglaba, uno agdait kasajay. Anya? Napili mo gayam iti trabaho yung manugang tabakay. Saan anapilay? Di na kanu kabailan tinadagsin at trabaho. Saan siguro ang nairwam Ay sos, kasano daytan ngay. At nangarod sweldo nang aglutaw, kas kada aginaw ka nagwalwalis lahat. Nakapsot siguro nga agtrabaho itinadagsan. Tani, nagkutong nga road. Ay, kasano daytan ngay. Ala, ipamanihok lang nga rodon ti tricycle tayo. Naimbag dayjay tasan anadagsan at trabaho. Naimbag ano ang muna ti agmanehaw. Katsuruan na Amon to pa'y ni ara, isunto lagi din. Jakmut amot agmaneho bakit? Kat ibagbaga ni tata nga ibiyahe ka no di tricycle da. Kat kasano nga rodya tangay? Kasano nga maadaan tayo ti kwarta nga inuhang ka nga agtrabaho? Jak amot agmaneho bakit? Uy, anya matdatangay. Han mo nga amo ti ag-construction. Han mo nga amo ti agmaneho. Han mo nga amo amin. Anya langan damom, ag-inin na ako nagwalwalis langan. Pasensyakan bakit? Marigata nak ngamin at talagang agtrabaho itinadagsan. Agpalukmag ka ngamin Mangan ka iti adu tapno lumukmag ka. Agpapigsa ka tapno makatrabaho ka itinadagsan. Basta saan ko ahiyang dagita trabaho bakit? Iso pasensya ka lakuman. Ayan Jesus iti tricycle yo tatang. Apay, papanamanin ara. Inakman kiti agpasada tani, awang kwarta me. Ha? Sikat yung pasada, anak kaw? Wen
Hanmat nga kaya ni Jerry tag-drive. Isu nga siya ko na. Awan ano hanak nga gunay. Hang kami nga maadaan iti kwarta. Kabailam nga rod ti agpasada. Uwen, nalaka lang data. Ay, masadutak ko maangam kapilitan mat ngamin. Han kanong mat ngamin nga makatrabaho iti nadagsan ni Jerry. Isulangan ati para balay ta siyak tagpasada. Ayan na ti mapana-tricycle. Ay, siyak manong. Dato'y tricycle ko tinex. Ha? Ne, agman-maneho ka ading? Babae ka man. Ne, apay gaputa babayak. Hang ko nga kaya taagmaneho. Kayak, ha? Ha? Sige nga rod. Pakitulod na kijay balay da ulit na ganya. Arkilain kan. Tama sikuranak nga agura iti pasahero. Ay, o sige, manong. Mayat samot no agpasada ka anak ko. Hiyang mo. Ne, bagkunaan nyo mat nanang. Kumut-kutong ka ngamin anak ko. Mayat gayam no agpasada ka. Kasano katyak masangot ag merienda no agpasadak. Nang runa no adu ti pasaheros. Pumintas ka pa'y gayam no kumutong ka anak ko. Rumwar ti kinapintas mo. Oh. Ha? Ay, aya. Kat mayat ang arod. Ada nga minan exercise ko. Hanan nga kasla edi. Para ba kayo? Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Kat anyat linutom nga masida nga Jire. Tay paboritom abakit. Pork sinigang. Ay na, makapabisin. Mangantay ang araw din tani, mabisin ako na yan. Labang lumanan to'y ulista abakit. Linabaam ka di manay? Ni Jerry tinaglaba. Linabaan na amin nga ulos. Supot tipungan, kurtina, kun amin amureng tayo. Aya, nagbanglo pa dito kwartuta. Nagdalaws. Iso tinagdaldalos itay. Manipod adda ni Jerry dito'y balay. Naurnos ti balay. Unarap. At iwan na pa ni Ara nga agdalaws. No agdalos ni Ara, sinsinan. Ngam ni Jerry, nakaurnos ka na banglo ti balay. Una, tapunasan na amin asuli to'y balay. Maikat pa'y amin atapo. Kasta siguro at talaga tihiyang na trabaho para balay. Una, nagagatmat nga agdalos. Aglaba, kan agluto, kas kada aginaw. Naksayan pa'y nga rod ti trabaho dito'y balayon. Ikit mayat abakit. Sa nabali, taawan bisyo na. Kan nasingpit mat. Ayos daytan. Una, narigat mo't no pilitan tayo nga agtrabaho itinadagsang. Amang ano agsakit, makabasol tayo pa'y. Sa nabali, tanaasikaso kin ni Ara. Idasaran na pa'y iti kanan na. Itimplaan na iti kapina. Kurang nalasubwan nanjay anak ta. Sika ka din ti sumarunong agkarga, Ara? Ay, haan pa'y manong Ramon. May kalima akpay lang iti pila. O sige, urayin kan ading. Ha? Kat ada kanyam data manong. Mabayagan ka ano orayan nakpay lang. Arkilam nga minan Sa anak magkiting agdardara sa ading. Iso nga ayos lang. Amom, ading Ara. Sumiksiksi ka man. Kimutong kamatan. Ha? Sa lakas ididamo ang nagkita ta. Nalukmag kayo ni. Ngam ita, kimutong kamatan. Napintas gaan ti pamagim no nakutong ka. Ay, thank you manong Ramon. Ay, tinasayat. Enta pa agmerinda bit. Pangururayan ta iti pila. Katwan libre lakit di. Wen, siyak ti makaamukan ka, ading Ara. No kasta. Nagbakasyon ka lang itoy. Wen, tam makauma mo ti jay lugar mi. Makaboring ijay. Eso nga imaliwak sayak man pa. Kat imbag man ta ito'y lugar may tinapilim nga pagbakasyonan. Wen, ta daulitag ko ditoy. Iso tinakigyanak. Kasta gayam. Atan samot asawa mo na ading.
Ang mga no da makakita ka data dito. Kat ipulong data kadakwada. Ada kaliblib-in ko nga maupupayak. Apay, sadot ka di? Sadot no trabaho ti lalaki. Tila ang paggagatan na kat agluto, ag-inaw, agdalos, kan aglaba. Hana nga kaya ti trabaho iti construction. Anya? Apay ngay. Wano talaga asadot. Hangko amo kastamat nga rud ta atap ko, baka agpampambar lang. Sigurado day tading. Ay, narigat nga asawa ti sadot. Wan nga rod. Siyak nga rod agpaspasada kat iso na ti para balay. Ay, awa na. Kaasi ka lahang ara. Agpanunot kan, tanas hapapay. Di kay sapay mo't nagkasar. Wan ataawan kwarta na nga busbusan mi nga agkasar. Kasano mat ngamin nga makakwarta kat hanmat nga makitagad. Iso nga kapilitan nga siyak ti manggad tap na da kwarta mi. Kaasi ka mo't ara. Ay, no siyak ti maasawam. Diyak kayat nga agtrabaho ka. Ha? Aywan, baro ka pa no adan asawam. Baro akbayading. Diyak mo't masarakan ti babaya para kanyak. Ngam itata nakita kan. Kasla kayat kun ti mga asawa. Iso na lang ta adamot din agtagikwagen ka. Ay, kwa. Mabalin ko mat nga si na anda jay. Ta, 1/4 lang ang tinabati nga panagayat ko kanya na tata. Ta naupayak nga perme. Tahan mat nga agtrabaho iti nadagsan. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Katuan, awan pa'y mat nang kasar kaniyak. Iso nga, mabalin pa'y. Ara, apay anak kami suot ka. Ada ka di problema? Wan, ada. Si kati problema. Ha? Apay ka di ara? Hangkan nga ayatan. Iso nga gawid ka ni Jebalayo. Ha? Apay ngay? Sorry nga talaga nga napukawan ti sigud nga panagayat ko kanyam. Iso nga agsinatalangan niya. Anya? Apay ngay ara? Di kala na asyan kin ni Jerry. Sinina amatan nga awan gap-gapo na anak ko. At daga po na, nanang. Dakal ti makagapo. Anya ko ma, Sadot, han nga agtrabaho. nagagatmut ngagtrabaho dito'y balay. No ito'y balay, ngam no trabaho itirwar kat nagsadot. Awan ano kas jati pa kaya sawak. Hanga dumuras ti biyag me. Kan nadatap ko nga bakla da jay. Anya, pagkunaamang, Kasano kathan nga agtrabaho iti nadagsan. Trabaho ti babae iti kayat na, di bakla. anya, Han nga balay tahan kami mat nga nagkasar. Han nga narigat ti panagsinami. Agawid ta ni dya lugar mi ara. Kasanon nga iti panagpasadak no pumanawtan igtoy. Agtagi balay galaan ara. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ay na, imbag ka pa'y. Amo mga ibagati kasta? Wana. Tati babae para balay laang. Da kami alalaki tagtrabaho para iti pamilya. di kag dardarasudos ara. Nabiit kayo pa'y laanagam mo itinubyaw. Ngam sumurot kan kuana. Nasingpat nga ron ni Ramon. Hanak ano nga pagtrabahoan. Agtagibalaya kanula ang nanang. Agpanunot ka kumaan na imbagan ako. Ay na, nakapanunot ako na nanang. Ni Ramon ti pakiasawaak. Isunto ti mga kasar kanyak nanang. Awanon, simurutan ni Ara iti baro anubyo na. Saan ngagpampanunot na diyang anak mo? Dila na asyan kini Jerry. Agsangsangit akas laubing nga pimanaw. Sapay sinusuon na piman, dagiti kawas na. Awan maaramidan tanasukir mo. Agasab mo ti bagbaga na ngay. Bakla ka no ni Jerry. Ay, jak amo iti dayjay nga anak ta. Ay, Sapay la kumaa, tawan to ti pagbabawian na. Si kagayam, tiyagbalin nga ipagmay. Ay wan, kasinsin ko ni Ramon. Kastaya.
Sapay ko tagpaot ti relasyon nyo iti kasinsin ko, ipag. Ayun, sumurot ka kada kami, taintay agpasyar. Ha? Da kayo latan, ipag. Umay kakidain, maburing ka dito'y balay da insan ka, nogigyan ka laang dito'y. Umay ka, tapno agaliwaksay ka, ipasyar ka dito'y lugar may. Ay, sige, mabiit lang nga ron, taag sukatak. Ng mga laka iti kwarta tamangan numasyorto'y kwarta, kwan. Ha? Ay, sige, ipag. Ne, sugalan mat dato imayan ta, ipag. Wan, ipag. Pagpalabasan iti oras. Manot binalon mo a kwarta. Ay, kwa, inalak amin dya inted ni Ramon nga kwarta me. 10,000. Yag mo tapagdubyan ta. Agbalin aba inti mail. Ha? Ngam, Di ka madanagan tapangabakak day ta ipag. Siyak ti makamaw. Nangipanami ti kwarta ko na. kwa, naipabak may tisugal, Ramon. Anya? Nagrigrigatak na dya kwarta? Ngam insugal mo lang? Umay ka man? Abi, naklay, nakngay. Mapantay dya silad. Talak amom titusam. Gapo iti narabid mo! Ha? Ay sos, apay kasta tilangam nga imayanak ko. Apay anagado ti kamuul tarupam. Naan ano ka? Mala sobrakan. Ay, Hindi na nga ranak ni Ramon. ah, Nakabasulak ngamin kanya na kastoy matante na ramid na. Naisugal ko ngamin dya kwarta me. anya. Mabutang ako nga agsubli kanya na nanang. Isu nga sina ako ni Ramon. Adto tigatang yung itibagas yun nanang. Ay na, agyaman naklaon ay dali anak ko. Day takot ti kay kayat ko kun ka. Nalaka ka kasarsarita. Kat kumusta nga iti panagadal ni Miling? Okay lang, mat. Dandan ni aktor puson. Nangangato dagiti grado na sika. Ay mayat nga rod ano kasta. Tapno saan nasayang ti kwarta abus-bus-busen na. Ay katun di ka madanagan tanalaing ni ading mo. Isu arumbeng la pagadalam. Kat kasta mata talaga tararamidak nanang. Palagiplaan Ay, nay, di ka pa'y makias asawa Aging gaasan na makaturpos di kapsat mo anak ko. Ay, anya pa'y ngay. Wanan Awam mabalin ko tatimot kayat yu ti masursurot. Anya nga iti planom. Kaano nga kalay sa ta? Ay, aguray pa'y Ignacio. Aginggat kaano nga agurayak ngay. Adamat nun urnong ko para iti kalay sang arapaap ta. No agtorpos ni Miling iti kolehiyo, mabalintan ti agkasar. Kasta ngamin ti saritaan may kaninanang. Sana bali, makatawin laangan ti urayan agtorposan ti kabsat ko. Ay, ala. Awan maaramidak no kasta ti kunam. Kapilitan ng agurayak Ay, agyaman nak tamaawatan nak, Ignacio. Agturpusan ni Miling intun umayabulan anak kao. Wen nga rod, ay na, kamaudyanan na tatang. Anyat plano yu kun ni Ignacio nga ay. Agkasar kayo ka din, kalpasan ti graduation jay aday. Kasta titulagan mi kaninanang, tatang. Nasayat nga raw no kasta tapno makapagsimpa kayawn. Wen nabayag matpiman na nagururay di tao. Wen nga raw. Agasam nga na ta sakripisyo na para kin ka anak ka. Mariknak nga rod anapod nun ni Ignacio kanyak tatang. Awanan makunak itinobyom. Talaga amay ka rin ni Ignacio para kin ka. Kaya't kulauna ay para kin ka anak ka. Maragsakan nakparakan kamiling anak ko. Nilaangan Jimmy na ti saan pa'y nagturpos. Aywan, asino gayam timang padal ka ni Jimmy na nanang. Da kayo akin manang muadalay. Awan pa'y matrabaho nanang. Agboy agsamak pa'y Awan parikot dita. Nawan pa'y trabaho. At damo ni manang yu dali.
Saan abalay? Taddan na talgad at trabaho na. Dayjay lang ano kunadang agkasardan ka ni Manong Ignacio. Ay makauray day ta kasar-kasar. Ano sa ni Ignacio ti aguray Iso ka ti mang dadaal iti arapaap kon para kada kayong anak ka. Saan na mabalay? Nang agkasar kami iti nobyo. Nagkuna mabalin yun ti agkasar. Da kami tinagdesisyon nga agkasar kami. Ay saan na mabalay? Ni, apay ngay. Nagturpos mo't ni Miling. Una, ngam saan pa'y mat nagturpos ni Jimina? Ha? Sika, tinamnamaak amang paadal kan kwa na. Iso apang nga si tadi ka pa'y makias-asawa. Apay no ni Miling matantimang paadal ka ni Jimina, nanang. Awan pa'y nga rod trabaho na. Kita umasaan pa'y nag-board exam. Nanang. Sana balay, taubing ka pa'y. Makauray day takasar. Imayak, takayat ko ti makisarita iti personal kada kayo na. May papanitian niya ti umay mo ibaga. May papaniti plano mi kendali apa nagkasar na. Dagulit ka matan niya. Panubusan da kami kuman kanin dali nga agkasar na. Apay, saan nga imbaga ni dalikan ka, timbaga kan kwa na? Mabalin na tamat at tulungan na dagiti kakabsat na, kalpasan ti kalay sami. Ay di kagapura. Manula ang matitawan nyo. Kan maysa, no agkasar kayo kan dali, gastos tumananday ta. Nana, No imbagak nga aguray pay. Tulungan na pa'y dagiti kakabsan na. Di yu ipapili, ti kay kayat yaw. kasanungay dali. Saan mo't akayat ni nanang mo nga agkasarta? Makapasuron mo ni nanang. Ibabawi naman ang tisaritaan mi. Anya ngay nga rod. Pagadalam latan ani Jimina. Agurayak manan iti mano atawin. Okay lang kadikan ka. Wanan ninanang mumutan tinang ibaga. No kontraek. Amangan no kunaan na anaalas ti ugaling. Amangan no guraan nak. Narigatan. Ay, nala. Bayam. Tano agturpos ni Jimina. Agkasartan ton. Madanaganak lang dali. Kasanon no makaturpos ni Jimina. Kat saan lata akayat ni nanang mo nga kasarta? Uray kontraan na ta. Uray babawi naman ang tisaritaan mi. Sigurado ka matuloy ang ti kasarta. Namin mo ta na naitantanday ta kalay sa? Sigurado ka Wan, Ignacio. Tulagan is tulagan. Di oray guraan na kun ni nanang no bilang lapdan nak tumanan. Umadanen ti panagturpos ni Jimina nga anak ta bakain. Un nga raw, naimbaglakit din ta nagagat damot piman nga giskwila. Kan naimbag ko nam ata danidali amang tultulong kadagiti dina. Ay napagrebangan na dayta, ta isukat nga raw tinaon na. Tanay, nakurapay tamo ngamin. At damot ngamin sadsadot mo. Ada sadsadot nga. Amo may nga awan daga aso kayag. Isa makitang tangdanak laang. Makapasakit kamot nga agsasaaw. Uray nakurapay tayo, no alisto ka kumang agbirok iti kwarta. Bumaknang tayo. Ay, jak amukin ka. Nakias asawa ka pa'y lang arod kanyak. No kastamot lang ti kanayon nga ibagam. Jay baknang kumangamen ti nakiasawa amiday. Day tanto mo ngamin kinagwapom tinakaulawak idikon ka. Iso ajak pinili jay baknang anagaram kanyak iday. May mayat gayam at talaga no bulsa ti pilyon ang makiasawa saan arupa. Kamaw dyanan na. Nakaturpusan ni Jimina, nanang. Wan, ngam di mo pa'y mabalin ti makiasawa dali. Ha? Ay, sana ya atulagan tayo kat mabalin kunti makiasawan nagturpos ni Jimina. Baybay ang payladay ta atulagan tani. Kita man ti balay apag nanaudan tayo. Ha? Apay, di ka maasyan kada kami kantatang mau. Awan makukwarta me. Awan pagpatarimaan mi dito'y balay tayo. Da Jimina kan miling matan ati makaamo amang patarimaan iti balay tayo. Naginggat ka ano nga rod nga guray kamay.
Ang mga numatay kami kat saan pa'y anay patarimaan ti balay. Katurturpos pa'y lang amin ni Jimina. Kini mo mileng at kanuyor urnungan na. Diyak amu ano anya tigatangan na. Naimbagkan ka tawan tiyor urnungam. Kinsaan ka na imut. Iso apang nga asim. Di ka pa'y lamaki asawa anak ko. Apay mo't akasta bakit? Noon niya tinagtulagan nyo ko ni Dalay. Di mo kumamot ibabawi, Di mo makita to'y balay aya, Oscar. Marmarga ayon. Saan mo na responsibilidad ni Dalay ti mangipatarimaan iti balay tayo, Uray ata nasingpot kung saan anaimo. Dakkel, tinaitulong ni Dali kadata. Isa panawin mo ito, intap no aramidan na dagiti bana, gamang paragsakin kwa na. Dagiti plano na, para iti biyag na. Malaman nga raw, gumatang kay ti materyales, tapno matarimaanin ti balay tayo. Pangalaak ko may ti kwartak ngay. Amumad asimro ti rayumak. Sa anak-anak apurdiya ti manungaal daw. Sumanao ka. Awan mo nga rod may tulong mo. Mabalin pa'y maita pag nainan ti balay tayo. Apay ngamin nga ipilit mo nga ipatarimaan kat mabalin pa'y maita. Ay basta, kaya't kumit kuma at ay presentable apag naudan, tapno mayat matibuyan na. Naliday ka mait, anak ko. Makapaliday tumot ni nanang tatang. No siyak nga amam. Okay laeng nagkasar kayon kan Ignacio. Suportaran kayaw ita niya man na plano yaw. Mano atawin matpiman na nagururay ni Ignacio. Ay, wen nga rod Mapanan titawin. Sana mabalin at ti pamilya tayo latan ti eper priority. Amaok nga da plano yaw tinobyaw. Kat saan ko alap landay ta anak. Agkasar kayo kidain. Ang mga nuguraan nak ni nanang. Bay agumura. Sana mabalin nati kayat nati masursuraw. Aglablabas mo tan no daduma. Demanding launay na niyang inayaw. Ala, tulagan tayo ti kasaryaw. Di tayo ibagbaga ka ni nanang yaw. Siyak, ti makaamaw anak ka. Nakita yung ka din dayto, nanang. Anya dayta. Invitation card para iti umadanin akalay sa dama ng Dali kan Manong Ignacio. Anya, makiasawa ni manang mo. Di yung amo, nanang. Na, jak amo ti may papan iti dayta. Talaga amot na di akabsat mo natangken ti ulo na. Kunak matasan pa'y ang makiasawa. Kanapa'y adidem pakada kanyak. Nagalas ti aramid da. Nagkuna ang makikalay sa ni Dale. Apay, tinulag yaw ti kasardadak da kayo. Didak inramraman na. Desisyon da dayta nga gayan ayat. Awan karbe nga mamanglapod iti kayat dang aramidain. Sika ayat aggastaws. Saan may... Saan nga rod amapalin? Ta saan pa'y anay patarimaan to'y balay? Apay, di ka makauawat. Ay, Oscar. napangaasiman ko rin. Di kag balay na kontrabida iti dayta. Mangibabain ti kastang augalay. Di ka lagbain. Bumakitain jay anak mau. Kasanaw ang makaanak iti adaw. No kanayon mo alapdan ang makiasawa. Di ka agbalay na managing bubukaod. Panunutem ko mama iti masakbayan jay anak ta. Nakamisuot ka manan bakay. Alangan mo't nga umisumakot sa anak nga rod anaragsak. Kasar ti anak ta ita. Umisim ka mo ituray pikay. No, sana nakababain kada Ignacio kan kada abalayan. Kasano ko maamakaisam da tao. Kat masurunak nga rod. Tunggal makitkitak ti panagrup-rupa day nga Ignacio. Apay aya, akaguram ti manugang takot nagsingpay. Wen ata dinadaul na ti plano. Agraman ti balay. Saanon anay patarimaan ni Dale. Tagapuramot na diya tao. Kahit manumot na natawan nga inururay na ti anak ta. Ay basta, kakurkurak na diya lalaki. Isot dimteng ariribok iti pamilya tayo.
Anyat kuko am ngay kuring. Di ka umay ah. Ijay, Itayan ti apo ko ta ah. Nakapas ngayon ni Dalay. Inta kitaan ti apo ko ta. pagan anok ti umay. Na, di mo kaya ta makita ti apo ka Amangan numadadaal ti aldaw ko, numakitak ti panagrupro pa day nga Ignacio. Si kakit di mo't bakit? Adan apo ko ta ngam kasta kapailaan. Ag-move on ka ka din. Masurunak nga rod iti manugang ta. Numapan ka laeng. Ninanang ngay tatang. Di naman kaya ti umay. Apay ka no? Di na ka di kaya ta makita ti apo ko na? Jak amaw ka ninanang yaw. Kasla panunot ti ubeng ti panagpampanunot na. Aging ga ita, saan pala nakamubaw no ti panagkasaryon ka ni Dalay? Di na pala maaklawn. Anya? Ay ngam baybayan yawn. Di yung ikaskasaw jay inayaw. Tapat siya ka makaamiris tumutlaang na jay. Hapay anarabyan ka. Anya kumaita no narambianak. Awan matrabaho. Anya ti inararami jo ijay aya. Adua, nagbanding kami kada Ignacio. Anya, Nagluto ni Dali itinaimas ang nagsasangwan may. Nanganak pa isakbay ang nagawid ah. kahit asino nga iti karuprupa ti apo ko ta. Ni tatang namot. Naimbaglaangan tajak napan. Sigurado ang madadaal ti aldaw ko numakita ani Ignacio ti karuprupa na. Anya ti ekspektaram ngay. Natural ani Ignacio ti karuprupa na. Tay sukat nga rod ti amana. Alanga na di karuba na ti karuprupa na. Ay, agtal na ka! Sa anak ang makirabrabakan ka, Oscar. Awan mood ko. Tang, yagmi mampay to apo ko yo. Da kayo kumapay lang ti makamo ang mga waawir. Sumrek kami iti trabaho ming agasawa. Wen, awan pagdanagan niyaw ta saan mi abaybay anti apo may anak kao. Ninanangay, ayan na. Aday di kusina, madama ti luto na. Malangaron. Patuluyan min. Pakibagayon tulatan ka ni nanang. Pumanag na ka goreng. Lumanabas ka dito nagtugawan may iti apo ko ta. Apay, dakas ay ati magnakan lumabas. Umapapal ka anya. Ha, agindidi ka pala nga men. Amok tumot la kayat mo nga awiran ti apo ko ta. Anya ko mati apalak nga. Kita ket mayat ti isem ti aputaken ka. Kayat namay ti makiay ayam ken ka. O baemot namin ah. Oh, atoy. Alam ti apo ko ta. Nay, Manjak, karuprupa mo't di amana. ay, nagloko kan. Apo kom daytoy. Di ka man nagkasta-kasta. Kas kalabag type. Wano agkabaw kan, iso kasta ka. Ay, agtal na ka, Oscar. Limpyo amok ti bagbaga kan araramidag. Si kasiguro ati agkabawag. Happy birthday, nanang. Happy birthday, nanang. Nay, anyat pizza itaya. Aywan, birthday mo't gayam ita. Nay, apay nga, analipatan nyo ti kasangay yun, nanang. Aywan, atoy, regalo ka na kayo. Alan, awatan yun. Regalo ni Ignacio dayta. Tano siya, awan regalo kada kayo. Anya, ay kat, agyaman ak ngarod. Anang, nay, apay ngagsangsangit kami lang. Jay asawa ka, kinabil nakmanan. Nagapa kami, iswapim manaw ako ni Jabalayda. Anya, ay agram day tatawa. Sinaam ngaminan, idarumon no iso. Jak idaruman, basta sinakon. Malah makamuka nga raw. Wen, panawa mo. Awanan ba inday jay nga asawam? Napanan ni Milaing. Nagawid manen ijay balayda. Inawagan la jay asawa na. Napanmutan. Kunak man no sinaan nan. Sinublian naman
Agpatpatinggan sa mula iti sa o di anak mo. Awan mo't mataktak daran na sa una. Oh, adaawag mo. Ni Jimmy naman. Anyaman nga tanti bagada ito yung anak ta. Ni, anyat sangsangitan nyo, nanang. Nagijay adim awan pa'y umno anak asawaan daman. No saan nga artag babayro. Kadayon da nga agapa. Pasaray kabilin da pa yun nagijay adim anak ko. Ala, apay ngay. Idarumdaan no kasta teraramidan da. Di da nga rod maiturad nga idarom dagiti asawa da. Agsina da, inton kwan, agsinublian da. Anya? Nagbabastos pa'y dagijay nakiasawaan da. Awan respeto da kada kami kan tatagyo. Kastaya. Naimbag pa'y kini Ignacio nga asawa am tawan problema kan ko anak ko. Ay, day tamot nga ron ti pagyamyaman anak nanang. Ngamin nasingpot ni Ignacio. Awan apulos ti makunakan ko na. Wan nga rod, madlaw asaan kang agkunkonsumisyon iti asawam, tanagmayat ti auram. Kasla imubing ka pa'y anak ki asawa. Ad-adda mintas ka. Saan akas ka dagijay kakabsat mo? Kasla bakbaketandan nga adayong amsika. Tamais stress da mo ngamin akanayon. Kasla bakbaklayan dan ti sangalubungan gapoy tinakaro a problema da. Nanang, adda sobra ang materyales si balay. Ipabunag kunto dito balayaw, tao sa rin Apay, nalpasan aya je balayaw. Una nang, patarimaan yun to'y balayaw, ta sayang dagidya ang materyales. Ado pa'y dagidya. Kat nadan to agkurang, ibagayo lang, tagatangan mi para kada kayo. Kinda kami ti manangdan iti agtrabaho. Ha, ay na, nagsayaaten baro. Nagsingput kagayam at alaga. Ay mababain akin kan. Suri no pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabos baro. Awan na jayan nanang, lipatin yun na ita. Awan mo't sakit tinagam ko kada kayo. Agyaman at alaga baro. Nakapulis kayong bakay. Mapantayahon tap na mabuya tayo ti kasar. Maladaw tayaw. Wag. Mabit lang. Tadyak pa'y nakasukat. Kano nakasuka ka mag-itayan? Apa isino ka tam mantabado maon? Maday. Jack Cruzonada na ijay. Namin ano, ba't asuka aday yan? Hindi ka lang malmalpas ngagsukat. Aldawan. Ay na, umuna kayo. No di kay makauray. Hindi pa'y magam nakasuka dagit yan nakta. Kung ano sino ka tam igan? Ay na, kas Jaydan. Ha? Sukatampay lang amin aya. Aw. Di dan sa pa'y nagdigdigaws? Ay na, kas Jaydan. Ni, adula amin. Na. Di bale, taubing dapay. Ay. Ay na, madimot to'y badog. Ha? Sana maibagay dito yung sandal ko. Mabit lang tasukatak. Agbiro kak iti Paris to'y sandal ko. Lakay. Ay na, naimbag pa'y dayto ako marek, taubing latta tilangan. Ay na, kasta ka talaga. No nalaing ka nga agayos iti bagim, Marilala. Naimbagkan ka tamasangom nga asikasun ti bagim. Ngam siya ngay, ay na, super busy ang kadagiti anak ko. Diyak pa'y kat masangon tag sagaysay. Ay, bimakit ka mga agpahiso, Mare. Naglukmag ka pa yan. Ay nawon takasano, nagimas matimangan. Ay sos, di mo nga min baybay ang tabagim taamangan no isukat na ka ti asawam. Ha? Iso asyak, jak itulok nga aglusyangak. Tadyak kayat nga isukat na ti asawa. Isumat la todo pa sexy ka, Mare Maji. Wan tamabutengak ang maisukat, Marilala. Iso asik ka, agpa-sexy ka mat, agpapintas ka. Ay na, baybay amon dayta. Basta nagdigo sa kon ken nagsukatak mayatan. Jak lamasango ti ag make up dita. Tumaktak. Ken may sa
agtala ka kinilakay ko. Nga oray agbalina kun alusyang, di nakto isukat. Siyaklaang ti asawa na. Oh, amom nga rod. Ay, andong, si kaman pa'y ti aginaw, takaman manicure ko. Ang mga numadadaal ti Kyotex ko. Unay mga minday ta. Nakatunog ti balay, nag-cutics ka. Apay adapas kan nga tindaram. Ay, awan. Angam ti kayat ko, napintas lata kita ang dagiti koko. Ay, sa nga bantayin, di mo rin tayaw. Di ka pa'y naglama. Imbis agi basit nga anak ta ti kukwam. Tanagatindog dagiti kukunan. Hindi tayo magkukum, ti mo madalos ha? Ay na, ibagbagak met nga kukuda. Angam awan met dengdeng ganda. Pilitam unusan, sika ti mang kukuk kadakwada. Inya, ti kasta ka style mo may, bagay. Todo pa siksika. Dagiti anak mo nagmumursay. Hindi mo pa'y madigos ida. Ay na, kabalang dan tagdigos ngay si Suda. Apay, siyak pala tinamnamaan da ay amang digos kadakwada. Di mo mga mimandaran ida? Ay, di nakman sirmonan akas laubeng sika andong. Apay ngamin aya, pakibiyangam ti panagpapintas kan panagpaspaseksik. Ah, Kayat ko nga rudmait, agpagwapo kamot ano kayat mo? ay, awang mga ruday. Di ka man makatrabaho. Dito nagtibalay. Taka man manicure mau. Ala, agan anus ka kadilakay. Di ka unget nga unget. Talumakay ka adagos no kasta. Andong, apay, napanadya asawam. Ada di balay nanang. Apay aya? Adda mo ilagay, am ijay balayaw. Angam apay abay-bayan na dagiti anak yaw. Ah, apay aya? Kat no adda da ijay balay da marisin niya. Agay ay ayam da itipitak ijay. Nagdudungrit dan. Ay, unay laki din. Tadyang asawa. Sige, tawaga man nanang. Hello, Andong. Oh, apay ngay mawag ka? Ingka kita ang dagiti anak mau. Agay ay ayam da kano itipitak. Di balay da nanasin niya. Ay na, ingka kitaan idabiitan tani, busy Anya kukuha maya? Adda dito'y parlor. Madama ti unat ti buhok ko. Anya? Kita kay tuno na umaw. Mabaybay ang dagiti anak mau. Sigan ti mapanmangkita kadakwada. Mga da trabaho? Madama pa'y lati pasada? Ay na, mamin anumat latamang daw as. Ingka iday, mabitlaan. Ipan mo pa lang ija ayan dananang. Sige. Tanay, balnawan dan tuy buhok ko. Bye! Ay na, dinigos ko dagiti anak mo andong. Tanagdudungrit. Awanak ngamin itay dito'y balay. Ay na, nakababaing kang kan nanasin niya. Nataktakan ka po kadagiti anak kaw. Okay lang andong. Nga madama pa'y mati merienda dagiti uping ije kusina. Subliam tula ida no madamdama. Ay, alamang ngarod na. Tadagur uri apa sa heros ko di paradaan. Pasensya kayo na. Kaya nagyaman ha. Alawanan. Awanan yaman na andong. Wow! Ay na! Magusto ti kolor to'y buhok ko at tumasa. Ay na, imbagay ko dita kulor ti kudil mo. Ay, napimintas ka. Mainlove man na nila kay mukan ka. Ay na! Ay, di nga rin ti pagdandanagag. Iso akan na yun ti panagpapintas ko. Mabuti nga isukat na ti asawak. Iso adyak itulok nga aglusyanga. Ay na, mayat na ita kapanunuta, Maji. O sige nga Rod, tain nakpay singiran, tain lakok a cosmetics. Tap na da pagbayad ko ken ka. Ha? Awan magayang pagbayad mo? Ay na, bayadak mo't ito madamdama. Innaklag singir biir. Ay, isublim ti bayad mo, ha? Kalbuak amin abuok mo, no di kagbayad. Wan! Agsubli akmat lang iton madamdama.
Promise! Aguya dagiti na mao majay. Ingkan to man di pa check up ida. Apay man ang aguyak aya. Well, tumat dagitang anak mo. Agluglog ti paglaingan da. Wala ta bay amo ida. Ala, taidagas ko nga ron ijay klinik. Tagpa-sentro akmat laan. Naglugan kayo ni ti tricycle tagpaili account. Naagpasada. Sige nga, Rod. Mabit lang, tayo nakagpalaws. Bakit? Down! Nagbayag ka mga suksukatan? Wow! Umay kamen! Sukatam tabado da kita na mo ah. Anya, katakas ta alangadan. Nagmurang ta t-shirt da. Kan sapatusam ida eh. Sabay nagruro kita sa saka da. Di mo pa'y dinigos mo da kita, bing! Ay na, kasano adigusak ida kat aguyak da nga, Rod. Ang mga no kumaro ti uyak da no madigos da. Di binanyosam ko ma. Nakapimpintas ka nga inada. Nakadisdisinti ka. Nagitaan na mo, nakamurmur saan? Sikan ti mapan mangipa-check up kadakwada no kayat mo. Anya? Di ka kat agyaman, ta sexy to'y asawam. Ay, dilawam amin ngay't surak. Makapasurong ka. Nana, gumatang kami man iti merienda dagito anak ko. Mga laakon ka dagito'y nakadisplay dito'y nana. Sige ang balasag ko. Ay na, nagpipintas ka dagito'y anak mo. Lala balasang ka. Nagmamayat ti bagbagida. Madlaw amas asikaso daan ay bag. Kadigdigos dapay. Ay naawon anana, taim pa may sakon ti mga sikaso kadakwada. No kasta, di kan agtrab-trabaho. Saanon, ta pinagsardeng nak ti asawak, nana. Asikaso kanulangan dagiti anak mi. Ay katuwan naimbagan ka, tanaasikaso ka kadagiti anak mo. Ang jay manugang ko ngay. Ay na, jay labagbagi na ti asasikasun na. Di na masangaw, dagiti anak na. Aywan, apay akanayon ko ang makita dagiti apo ko yu ijay kalsada. Agay ayam dapay iti pitak. Ken agluglug-lug da iti danom. Awan samot trabaho ni Maji. Ay na, awan ngambisi nga ron nga agpapapintas. Anya? Ay sus, tila pagdanagak. Ket ado tilugan nga aglabas. Awan kadwa dagiti ubing nga agay ay ayam ijay kalsada, nana. Ay, win nga Rod. No sa anak ko maabisay. Ala ko dagiti apo ko, tasya kong timang bantay kadakwada. Ang makumi kumakmat ngamin nga aglaklako dito'y istor ko. No ala ina dito'y aglibas damat apumanaw. Nangalamit ti barbail. Asino nang tag? Kan asino ti agbarbail? Ay, katsyak kasapulak da ito'y. Tapno sa anak, alumukmag. Ay, nga? Ay, di magsunak ngaminan. Ay, jak itulok nga agbalinak adabyana. Isong agbarbelak man. Ayang ay dagiti na mau. Jak met nga rod na siputan ng tinapananda. Napanda siguro ija istor nga ayan ni Lola da. Ano kamitay? Sikat yadda dito'y balay? Di mo bantayan dagiti anak ta. Kahit, anyat mabalin ko nga'y kat aglibas da nga rod. Sinuro mo kumaa. Gapot tapin manaw, dabay bayang matay. Di mo surutan, huwag mo sa pulay. Ay na, amok ti ayuyang dagijay. Ijayan ni nanang. Wano saan? Ijayan da nana senya. Tanalawat ti paraangan ni nana senya apagay ayaman da. Mala, tayo na malakitahan ay. Limabas da itay dito'y balay, pare. Padpadagasek ida, ngam di damot kayat. Mapanda ka no ijay balay ni Lola da. Ay, sige mga raw. Inaman kita ijay. Di damo imay dito istor anak ko. Napananda kaya Awam mo ijay balay da marilala. Sursurum amin akaaruban anak ko. Napanandan. Makapadanag mo dagjang ubeng. Napanan kami di asawam aya. Ada di balay Di na kano nasiputan. Napimanaw dagito beng. Sige na tayo naman sa pulan dagito beng.
Ay na, nakaturog ang dagiti anak mo, andong. Dinigos ko ida, ta nagluglug da. Nabasbasa ti bado da. Ay, agyaman nak. Ay, naku na napanandan na. Pinakan ko pa ida na. Sapay katurturong dalaang. Subliam tulat tan lumadamdama, andong. Uraya ko na mariing dana na. Alang nga rod, ag merienda ka pa'y tanagluto ak iti spaghetti, barok. Naimbag pa'y dayto ako, Marek. Sumiksik sila ta. Nagmayat ti pamagay. Wan kapilitan nga agpa-sexy tayo. Tapno saan da tayo nga isukat, dagiti asawa tayo, mare. Kanayon nak ngamin amapan agzumba. Kanayon ti pa nagpa-parlor ko. Naimbagkan ka, tamasangom dagita, Mare. Ngam siyak ngay. Hay, jak pa'y masangon ti agsagay sa inulabsan ti agsarita. Basta impinggol ko tabuk ko, huston. Ay, wen nga rod, nakalukluk magkan. Naimbag no di nakaisukat nila kay mo iti kasta nga itsuram. Ay, saan, Mare? Saklat ta ti love nila kay ko, Mare. Awan ti rum mga pagdanagan bakit? Tauray, dumakkel ka akasla ilipantay. Sikan tulat tati ayayatak. Diyak agsapol iti kasukat mo. Takap-kap na kan nga asawa, kan ina dagiti anak ta. Agyaman naklakay. Madanaganak ngamin kadagiti ibagbaga ni kumare ta amaji. Unay kati asawa ko na ya. Di mo dengdengin ti ibagbaga di kumaray. Di mo tultuladen day jay. Awan pakibiyangan na kadagiti anak na. Di labagi na ti pampanunutan na. Sana kasken ka, akas taunay ti panangasikasom kada kami nga aga-ama. Anya mo tabado mo, Majay? Sukataman? Kastoy ti uso ita. Hangin. Wala nga makikita tapusin mo, nay. Uso nga raud. Apay balasang ka. Takon dibado ka ti kasta. Nay, apay. Dagiti lababalasang ayat ti addaan karbangan nga agbado iti kastoy. Saan mo't Ibagbagadan to pay akasla kanulat tabalasang. Ado kanupay ti atiw ko ababalasang dita. Adala nga rod asawa mo, nagpasiksi ka pailaan. Ay, jak nga rod kayat nga agsapul ka iti sa balay. Na? Jak kayat nga isukat nak. Isong agpaspaseksi ak. Para ken ka ti panagpaspaseksik andong. Nagiti ka anak mo atin to na ram. Bantayam ina. Tamno di da sumanursaw. Agpatuludak man ni Jebalay, andong. Ay, sige na nasin niya. Aglugang kayaon. Nay, kaduamot gayam dagito'y duwang nga anak mo. Uy, natawa mo agbantay. Damo na panan ni bakakaw. Napang kano nakisumba. Tinasaya at ibatim pay la ida ijay balay, tabantayak ida. Kasanungay ang makapasada kanu kasta. Di ka madanakan. Jak ida baybayan, andong. Ay na, nagbabanglo dagiti anak ko, ana na. Dinigos ko man ida. Ay na, adon ti utang ko, ana imbaga nakam kang kananasin niya. Ay na, di mo panunutan dayta. Awan kadkadwak dito'y balay. Tanabayagan na baluak. Isa pa karagsakak noong umay dagiti anak mo dito'y balay. Taadada aliw-liwak. Andong, pangipanam ka dagiti ubeng? Ay kay naibati di balay dananasin niya. Ay, alaman nga raw, tada papanak. Inakman agpa-laser iti rupa. Ha? Ipa-laser ko to'y pikas ko. Ta naka-promo da ka no ita. Ay, gastos ka man ay. Ay, uray takwartak mati aramatag. Tay kitak iti panaglaklakok iti cosmetics. Naku, mataurnungam dagita kwarta. Sige, kamin. Kahit, mangan kayo pa'y Nya ka namingay ka di kami naglutaw. Ay, kunak ano nagluto ka, lakay. Sige, makipang kamintaw ni balay dananasin niya. Adda diti balayo daan dong kandagiti anak me, nanang. Ay, awan mo't. Ang mga nun nag-overtime ang nagpasada.
Nakaparada mo't tanjay tricycle nga ipaspasada na. Ang awan damot ijay balay. Ay, amangan no adada ijay balay dazen niya. Ingka kitaan ijay. Umuna kang agawi dahin, taurayak amaring dagiti ubeng. Sige nga Rod. Tamatuo kanak nga aguray. Si kalatan ti manguray kadagiti ubeng. Why? Mangang kantaon, tamangan no, mabayagang kami dito. Kun maturog kantaon, no, makaturturog kan. Nani, awan dagiti aga-ama dito idami. Nasa padangata, abimangon. Wino? Di dan samot nagawid idirabi. Ay, apay ngay. Andong! Ayan nyo! Andong! Ay na, ano. Magkikiang kita. Di nakikita. Wino? Pinarigan na kidira. Dagiti awanan bain! Hay! Andong! Bakit saan ka? Anya ti kaya't asawan da itoy? Ha? Awanan kayo iti bain! Traidor kayo adwa! Aga-agaw kayo ti asawa si Kabak! Ayan ko! Tibok ko! Tigbatam ni sinya, Majay! Hoy, di kagis iskandalaw! Agawid tayo di balay, tayo di pagsaritaan tayo! Ibagam ti agpaiso kanyak andong. Hindi ka aglibak. Adda relasyon niyo iti dayjay Why? Naklunay. Nadibilap tirik na keng kwana ta nadungo kadagiti nakta. Anya? Ay! Nanay! Awanan ka iti bain? Kasta unay apa nagpaseksi kan pa nagpapintas ko. Tapno di nakla isukat iti sabali. Ngam isukat nakmatlat. Saan aday ta kinasiksi ti sapsapulag iti may sa babay? No di ka ti panangasikaso na kada kami nga agama. Sige! Kabilang na lang. Ipapas mo ti manggabil kanyak. Tamao din da ito'y akaadda dito'y balay. Tapumanaw kaming kadagiti anak ta. No kaya mo nga wawiran dagiti anak ta. Ibatek ida. Basta'y karimadi mo baybayan. No di mo maasikaso ida. Nasaysaya at lang alak idan iti pudirmi kanizin niya. Anya! Dayjay asin niya ti piliyam. Andam! Wen, Nay sumakaawak kanya. Kung naasikaso pa'y. Nadungaw. Anya! Ay, sana. Diyak ipalubos, andong. Siyak ti asawam. Iso siyak nga rin ti piliyam. Aha? Siyang ka nga ay ayatunay? Tanang, pangaasiyo. Tulungan dak ang mga lukoy kanyandong. Tasublan na kon. Ay, binagbaga akon ti anak ko. Imbagak asan anasaya at yan aramiden na. Angam talaga adinan masinaan ni sinya. Iso apasensyakan, Majay. Angam no kayat mau, ni sinya ti kasaritam. Andong, nagapo dito'y balay ni Machi. Nakipagpakaasi, asinaan ka kanon. Pangaasim ta di naksinaan sinya. Basol ter arabiten ta andong. Ken adda posibilidad na nga agdarom ni Machi no di tagsina. Ha? Lading itak nga maasyanak kadagiti anak mo. Diyak kayat amadadaal ti pamilya am gapo kanya. Sinya? Iso nga agsinatan andong. Nasakit na ito apangatang ko tay nayat kamutan. Ngam oray anya ter aramiden ta. Saan ang maiparbang ti relasyon ta? Apay anaulimag ka. Nasakit tinakam mo, iti panagsinayon ka ni bakit sinya. Sige apal na. Tatalaga panawang kan na eh. Ha? Kanya, apal na. Ala, saan? Ala, siya kung dakit daw iti pasensya.
Nupay si ka tinagbasol. Sorry aklat ta. Ngaming, amok ang nasulisog ka laeng, andong. Ay ayaten ka. Ang aramidog ti amin ang kabailag. Tapno di isukat iti sa balay. Ang naglablabusak. Nakaliwayak kada kayo nga agama. Sure, lakay. Ikarik, asikasun kayon nga agama. Mala, sorry mo't no nailaw anak. Ikarik asarin na maulay. Basta tong palim ti karim Asikasum dagitan nakta. Jak kaya nga dadaka sa mapasamak kadakwada. Wun, promise. Bantayak idan anaimbag. Ipamaysa akong ti atensyon ko kada kayo nga aga-ama. Naimbag nga oras, Mau. Ada ni nanang, Mau. Ha? Ay, adda, asino da ka di? Adda ka di ibagayo ka ni nanang ko? Ada ko maaring. Ada ka magkaya man, Hildo. Sumrag ka. Ala, sumrag ka. Ay, agyaman nag-awi nila, nanay. Ha? Agtugaw ka kuman. Ay, agyaman na maninhani kaw. Ala na, ingka ituloy yung aramidam iti kusina. Uwan, nanang. Sapay kumata din agtulokwan, Hildo. Siya kumalaang ti ayatem. Ikari dahi takeng ka. Si kalati babae iti biyag kaw. Ay ayateng ka unay. Nanang, Anak ko, kunak no nakaturog kan. ururayan ka nga min, nanang. Ay, sigay ta agpakada akong inay. Tanay, makaturturo ganto'y anak mau. Okay nga, Rod. Agannad kay ti panagawid mo, ha? Wan, agan nadak para kang ka. Anak, madlaw na unag ti pampanunutam. Ti ka di may papankin ni Hildo, ti pampanunutam, anak ko. Uwan, nanang. Boyfriend nyo ka di day dya lalaki, nanang. Ay, kinapudno na anak ko. Nabayagan, akayat ko nga ibagaday taken ka. Ngam nagamakak. Ang mga nuguraan nak. Ngam ibaga kong ti agpaysukan ka. Wan, agayan ayat kamin kinihildo anak ko. Anya. Sapay la kumata maawatan nak, anak. Okay ka dilaan kan ka, anak ko. Wano, kagura na kon. Saan, nanang? Apay nga ron nga'y analid ay ka. Numabalin, uray saan kayo kuman na makiasawa? Bakit kayon? Tawin ko laang ti bumakbakit. Ngam tirik na, ubing pay. Kaslarik na ti agtawin la iti pa inti 5 anak ko. Apay, di mo kaya't no makiasawa man din ni nanang mo, apaw. Uray saan kuman, tabakutan ni nanang lulo. Mayat kit day no makiasawa. Tapno adan tatang mo. Ha? Anya ka din day tangay bagbagam si ka, Doro. Nay, apay, di mo kaya't makiayan-ayat man hindi anak mabakay. Karbangan na matiyagayat ka. Nasayat kit day. Tapno dakan kadwaan na. Bayat ti panagbakit na. Tanay, dandanin nagsenyor. Ay, jak kayat day dya lalaki para iti anak ta. Ububing nga dayo ngam dya anak ta. Sana problema day tabaet ti tawenda. It doesn't matter nga rod. Wana ngam, istambay mo't day dya lalaki. Makasapol to iti trabaho na. Ay, basta man jak. Madlawa sa dot. Madlawasan nga trabaho. Ta nakamanicure kan pedicure. Baka kita amti kasta lalaki. No sumarungkar, agmalmalam ijaya nakauldag. Di ba, apok? Sikat ti makapanagnag kiti dayta. Huwag nga rod lula. No may ije balay, maturog tararamidan na.
Ilutlutuan mo't ni nanang ay, ti kanan na. Nangagmaw. Aya, ay, kit. Madingaro no kasta. Ha? Deket anak tante mang biyagkan ko na. Naglalaingan na ngay. Uray sanan, no kasta mo laeng. Mga no malugi pa'y kiday. Jay negusyaw dyan naktaapakanan ni Jay ilay. Nanang, saan ka di pa nga agawid ti boyfriend nyo? Nagadupay mo lang dagiti gargaro na dito'y balay. Ag naudin dito'y balay, anak ko. Kabalaytan. Anya? Ay, saan ka no akayat dalolo ken lola ti boyfriend nyo para kada kayo? Isong arod nga agdan na kami latan. Tadi damot kayat nga agkasar kami. Anya? Ni, anda nagsardang ang motorsiklo iti paraangan na na. Ha? Ay, umay ka. Sabdan ni Tata Mahildo, anak ko. Nairwar na niya motor. Ha? Nagbiit mo tan, nairwar mo adakos. Ikaw na, ha? Naidawon kumutan dyan, intad mo ako, ha? Nasayaat nga rod no kasta. At dapagluga na mo na mapanaglako, hindi pa kanam, hanay. Wan nga rod, hani. Naimbag ta na panunot mo dayta. Diakon ag-commute ang mapanagtrabaho. Lay, apay! Talaga nga, one plano dyan, nobyom amang tulong kan ka dito'y pakanan nyo, Wenilen. Agwa, agurigur na ni nanang. Aha! Agurigor la ka na yunan. Hindi na minsan, agurigor manan. Sa ita, agurigor. Gurigor na la ka na yunan. Saan nga gimimbag? Ha? Ay na, di mon kaluban to, gali dyan nobyom. Nakadkadlawa sa dutay dyan lalaki. Sinamaw na nako. Ay nananang, saan kumamot aday ta sina-sina ti bagbagayo Agin innayat kami iti nobyok. Isu adida kam kumamot pag sinaon. Maginin nayat nga. Si kalaang siguro tagayayat. Ta si kamot amin tagtrabaho. Iso tay tagtagadam. Adda ka dito yung mabamban no gamang isaserbe ti ka ng nagiti customer. Ngamjay nobyom. Adda lang ijibalayo na kauldag. Nagswerten na dyan lalaki. Nakaminto pa, dadakkel mo kag trabaho kami latta nga uray lakay kan bakit kamain. Agmula kami latta iti mabalin may nga ilakaw. Ang misungay. Nagdakkelan na karnay ngam sa duman. Sinaamon day jay. Kasta makanayon. Awan laki, gatatap ka. Nagturugam idirabe ko na. Di ta ka malagay. Hoy! Agsubli ka ditoy! Hildo! Nakamotor man ang apimanaw ni Mang Hildo, nanang. Nagapa kayo manan? Sakit ti ulo day tiyata, Nanang, kanayon kayon nga agapa. Ala, saan na kami latan apakibiangan, anak ko? Baybayan na kami, ta problema mi nga agasawa day toy. Ni nanang mau. Aday di kusina, aglutluto. Ay, ba man ta dumawat na kiti kwartana? Ha? Awanan ti kwarta. Ken sinublidan di motorsiklo. Tadi mo mat gayam imbaybayad dagitin inted ko apagbayad mo kuma. Kwartam kiday. Amok nga do ti kita, di ba kanam? Takanayo nga do customer mau. Awanan! In market count. Kaya mon sakit ti matungpa. Di mo kabilang tinak, Mang Hildo. Pada sa makabilang tay darum ka. Ay! Ibagam di tayo namtekan na kiti kwarta. Amok nga turno nga iti bangkaw. Purak to ba iti balahin ay. Atal na ka Manildo! No di nakikan iti kwarta, pumanaw ka. Panawang ka. Kaya mau. Pumanaw ka, no pumanaw ka. Kay kayat ko pa'y ano pumanaw kan. Oh, kung kunamladay ta. Kung ipatay mo, no, mabukaw kiti biyag mau. Idi dayta, ngam saan itan. Ha? Nauma akon iti ugalim. Kanayon nak nga paan. Eh? Ken pasaray layat-layatan nakpayan. Awanan respetong kanyak. Sadot ka lang arudan. Arte kapay. Isong agsinatalangan.
No kasta, pimanawan jay nobyo ti inam. Apo, wen lola, naimbag nga ron ta natauhan mo't lang ni nanang kat sininaan nanday siya lalaki. Ay na, nagsaya atan na damag day ta, apo. Anya, din, nanggaw. Ay, jay anak ta alakay. Sininaan nanday sa duta nobyo na. Pinapanaw na kanon ijay balay da. Aya! Nagsayatan. Ay rambakan tayo dayta na pintas adamag bakit. Inkamang tilaw iti manok ta partyam. Na, tasyak pa'y tibaw na mat. Na. Sika na ati mapan. Kita umano okay matlaan to ilang ha, kanak ko. Nagpintas kayo matan iti kastaso tiyo, nanang. Nagseksi kayo, ah. Thank you, anak ko. Papanan nyo, aya. At daimit ko atao, anak. Ay di kanto naglutlutuan, tamang i-take out to iti kanam. Asino ti imit yo? Ako may sagayam. Owan, gayam. O sige, mapana kunta ni Aldawan, anak ko. No kasta? At namanan sa bali ang nobyo yo? Wan, anak ko. Ang, apay, di mo ka di kayat no bilang tamakinobyo wan no makiasawa akmanan, anak ko. Nanang, saan kaya parparitan nga agragsak? Ngam no siyak lamay sa. Uray husto ko man. Tadyak kaya maulit tinapasaran nyo iti kalabos, nanang. Nakatumpong kayo iti sadot kan artak anobyo iti napalabas. Nagin sisingput la iti damo day di amang hildo. Ngim iti agangay, nagalas magkayam taramid na. Nasingpot tinobyo kita, anak ko. Kat syempre nasingput ano damo. Kasanon no kastumo la ka ni mang hildo day di lalaki. Saan, anak ko? Nasingpot tinobyo kita. Kat maipasiguradok nga awan to apulos ti pagbabawya. Numakiasawa kan ko, anak. Sorry, nanang. Ngamjak kaya makiasawa kayo manan. Anya? Pasensya kayo na, ngam ibagbagak lang tipod na marikriknak. Jak kayat no kunak, jak kayat. Pinagbigyan kayo ni iti kalabas. Ngamita, syakmat ti pagbigyan nyo, nanang. Nanang, nagsweldo akon. Rumwar tayo ta inti ag dinner itirwar. Nasaya at tada ka, anak ko. Umay ka, adayam amukan ka, anak ko. Ada maghayam sa nga iliyo. Naimbag nga oras mo, balasan ka. Ay, kastamat kada kayo, tata. Anak, iso ni Andring, ti ibagbagak anobyo. Taga kabangibang nga ili. Ay, nice meeting you, Jelina. Excuse me, di na karakupan ta saan kayo nga amam mo, tata. I'm sorry. Naibaga ko ni iti inak ti pangadang ko. Diyak kahit na makiasawa ni nanang ko. Iso ano mabalin, pumanaw kayon. Diyak kahit na makita ti kadat lalaki dito balay. Anak, anya ka kadi. Respetom ko man ni tatam nga Andring. Nakababain ti kastangar aramidem. Ay, awan bibiyang ko na mabaynan wala niya. Basta lading itak. Ngam talaga diyak kahit tararamidan nyo. Pangaasi yu man. Agnakam kayo, nanang. Mangibabain ka mo't Jelina. Makitam, pimanawon ni Andring. Kat madlaw anabainan gapo iti imbagam. Awan bibiyang ko. Nasayaat mo't no nabaynan, tapno saanan nga agsubli ditoy. Nasingpot ni tatam nga Andring, anak ko. Anyat di mo pangayatan kan kwa na aya. Iso nga rod alakay ti pinili. Tabarang kayat mo mata na para kanyak. Ta idi ubing tinakirelasyonak, di mo kayat. Sa itatalakay, di mo manan kayat. Anyat kayat mo aya. Awan ti kayat ko, nanang. Tadyak nga rod kayatan na makiasawa kayo, tabakit kayon? Bakit kala bakit kanyak? Kat imbagak lang nga rodan nga ubing tirik na. Ay, Apay aya aparitan nak nga agragsa kanak ko. Apay adinak maawatan. pagsayaatan nyo ti pampanunutag. Basta'y laban ko ti ayat ko kini Andreng. Makamo kaya? No ipilit nyo ti kayat yo, agtalawa. Anya? Diyak kayat ngagtalaw ti anak ko Andreng, hani.
Patpatgag ti anak ko. Kasano nga ron ngay. Di nakmet kaya taparaking ka. No di anak mo ti Pilyam, awan maaramidak hanay. Kabalak tag sakripisyaw nga oray na sakit para kanyak. Ay, aten ka, Andring. Iso ajak kaya mapukaw ka itibiyag ko. Ay nga ron taramidin tangay. Adda na panunot ko awagas. Tapno maawat na ka ti anak ko an ubyok. Anya ngay day tahanay. Ibagata si katipudno nga amana. Anya? Wah, nani. Ngamin, di na nakitkita apulos ti amana. Nga ultimo ladawan. Katjang impakpakita kenkwana. Mamati nga ta? Pamatsinta ahani. Ape nga da kayo manan dito'y balay, tata. Di matimbaga ka di kayo no umumay dito'y. Ay, kwa balasang kaw. Ay, winilin hanay. Sikan timang ibaga. Sikan ahani. Sikan na? Kuha anak ko. Adday pudnumikan ka kini Andring. Kat sapay la kuma, tadi ka makmakla at anak ko. Ha? Ipudnuyo nga? Kuha nga miin. Sorry no italaang nga ibagak da itukan ka. Kuha nga miin. Ni Andring. Kat iso ti pudno nga amam. Anya? Ay, agtala kayo man. Sana tilay bagbagayo. Kanayon yung ibaga ti amak ti karuprupak. Ngam sa anak matatami. Ha? Kan natangos ti agong ko sa nalugpak. Kan kunayon na po daw ti amak. Kuha. Siyempre, ngimisitin talim akayan. Kan agbaliw ti langano bumakit wan no lumakayan ti tao. Kan kunayo pa yan natayag ti amak. Iso an natayag akmat. Ape nga rodakas ta ti height na ngay. Grabe ka mata babae. Nauyaw ka unay. Ha? Agul-uli makalang. Palpaliwak ti style mau. Si ka babae. Ha? Kung namili na pintas ka may. Andring. Ay na, no di na kayat para itinam sandaing. Basta di ka kumamit aguyaw Ni, sa anak mga aguyaw. Ibagbagak lang tagpaiso. No di na kayat ngagbalin na may kadwa nga ma'am. Nakarkaro pa, di ka kayat ngagbalin na syuban. Di ka kayon. Ay, Andring! Papanamon ngay! Mabitlaan! Yahan! Agsinatan! Dak kayat tikas na klase ti syuman, ha? Ay na. Nagbastusan alakay. Imbalibag na pa'y tiridaw. Awan babain na. Awanan. Nagpasugnodan ni tatam nga Andring. Nangagyumot di imbaga nanang. Agsina kayo kanon. Di yun ikamat tibagiyo kan kwa na. Nagalas ti ugali na. Makita yo? Nabiit kayo pa'y laangam kas jayan tim pakita na kada kayo. Iso alipatan yun dayjay. Ibagbagayo pa yan nga amak nga uray saan mat. Kan liklikan yun ti maki-boyfriend. Adahak matakad kadwayo di ti balay. Uray saan kayo ngagtrabaho. Ipaay ko amin ang kasapulan nyo. Anya pilat sapulan nyo aya. Ala, wala na ko. Saanan? Jakon maki-boyfriend. Jakon mapanidya iparlor. Tapno saan akon apumintas. Katawanan ti agaram kanya, kanak ko.